nedjelja. 7 kamiona bez registarske tablica nedjeljom na Kozjaku. Ovo je lipot. Pogledajte šta radi. Pogledajte šta radi. Ovo je lipot. Nedjelja. 7 kamiona bez registarske tablica nedjeljom na Kozjaku. Znači tražimo hitnu obustavu svih radova i reviziju. Zašto reviziju cijelog projekta? Zato što on je izgubio sve značajke strateškog projekta. Kad je ispao most i trajektna luka, to više nije strateški projekt. Raditi trasu prema zapadu, prema Trogiru, nema trajektne luke, nema mosta. Znači kompletna trasa. Ona se dovodi nekim interesnim skupinama, prekupcima, sve dokumente, sve ugovore. Za ovo potpisivao Škorić, koji je pod istragom USKOK-a. Tu je i Horvat pod istragom USKOK-a. Tu je i Paladino pod istragom USKOK-a. Oni su svi pod istragom i svi su radili, nije zanemariti ni Sanadera koji ima tu česticu. Znači imamo osnovne sumnje na zločinačke stvari, zato tražimo i reviziju kompletnog projekta dok se neke stvari ne riješi. Hvala.